Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngisacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje izolungiza nazo ngifakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Kuze ngingakuphutheli izindaba ngenza njengamanje ukuthi ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke la kulethele udaba olushaqisayo-ke oluthusayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke kubatshazwa isihluku kowesilisa oyi-security ogwazwe wabulala intombi yakhe. ULindiwe Maseko oneminyaka engu-26 ubulewe ngesihluku i-boyfriend yakhe ngemuva kwengxabano ababe nayo ngesikhathi emvakashele endlini yakhe u-boyfriend lo. Abomndeni womlisa bavuke ekuseni bathola usisi elele edamini legazi, isidumbu sakhe sinamanxeba amaningi okugwazwa. I-boyfriend-ke isagcwele amathafa-ke ibalekile-ke yadla phansi. Lesi sigameko senzeke eLukwatini-ke laphana-ke amaphoyisa-ke asaphenya-ke ngalo-ke lolu daba-ke aphansi naphezulu-ke afuna yona-ke le boyfriend-ke le. Mina ngicela lapha nama-comment section-ke mfusha uvo lwakho ukuthi nawucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ubhale lapha ama-comments ucabangani, bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kuzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizolungiza nazo-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.